Kuzu, gdje da stigni, Jordan? Džaba, brate, kucu. Like. Co? Jao, sada! Jebe, ma! Ajde, snijem čita, ajde. Ajde! Prestanete vas, dođe samo na pogled, slušaj to. Džaba! Snimamo spot, sad sam ga snimio nikad više. Fali neki dio drona. Dron. Fali baterija drona, bro. Što si ostavio? Trči Mira pa dođe. Ne, pazi, drži ovo dok se ne ključa, da i u gepu. Trči, Mira! Evo ga, glavni odgovorni za spot. Gospodine Vahidne, molim vas. Jedan Vaha. Šta mislite o ovom spotu? Pa vidite, uložili smo puno truda i rada u ovo. Smrzli smo se kod pičke. Iće nešto da ići. Hvala puno. Hoće li biti hit? Vidi je kakav vican. Bolje je skopali, bolje je skopali. Ali da ga vučeš u ovaj srce. Meni? Ne tebe, čekaj. Ovo go razir, ćeš to raže. Što si mi lijepa, sultanio. Moja. Sva Sulejman Hazret. Sad ćete živ. Gdje ti turba? Lahe, kasire. Nemoj pola. Nemoj, što ću nasloniti, ba ti si opšten, ti izbeg, razumiješ, gdje su nasloniti to. Nije ovo begom, ni češće. Hajde sad ko Florin, kuckaj malo. Nemoj ja kudarat, ba. Ode šaraba. Možeš va... Ha? Ma jok, ban! Kakav Dubai sa sedrenika, bo... Neko youtuber kakav, a. Kudara. Hajde uzmi svoja Kuzu Vlogs. Kuzu Vlogs, brate. A, Kuzu vlogs. Ja sam imao ba... Htio da vlogove snimam.